agus leis an chanin mú ichit minach harát a lacin. Héit mí leis agus ními sapach an é cuitstena trainers a chaisin seachad éir san ire na sáirte réon go háirit le taise hamis mention. Ha mír sons go fáid taise cumas cuach nas cuach goile clacach. In nisht, okay. So goitich chaim is seachad ar le ddíireach an Pokémon ac am hast na rúisg a chanis ha barach na sin. So bei seo generutan ure I rein Ruby agus Sapphire na caran twin fights seo na double fights. Okay. Genial, sin go mar an féim so dal gahar chu mach tala go taravan nuair sin suing gain an ruach a churada. Okay, so has sin near dal chur cascún, so fiach is sin no caracara cum sin héana. Fiach is sin ri catal chur is Wismer. Catal brishen gada. Okay. Clark bishin kerskidar. Oops. We're sunshine a chlachke gan ei cascún. Ach well. Okay. I think it's a immerliche and I cascún could usa ask a Wismer. Ach tala. Genial mi brin mór an Twitch achos tal am bhí caiid na video naked. Mór an taingur san sin ra. A sin yn cánig tete, chan mu brin, a chan mi gymatali tu gyfele cortigryf. Okay. We're sin big an erikage. Smash in. Nisht. Las Haley. Phoebus. Iusk. Okay. Ha mi ddíireach ar sons go niún sich táis. Cuach gur choracin nach imlich. Hanile cuach gal iad a thulacáil na slutiche leis gus na thuig mí táis in áte injin na Pokémon eile ach sé roin ar rein mí agus ha mi cumódia. Bulbasaur! Apid Pokémon. Iconic. Dáann sa thuairt mé sin go deimhine má scríbte ICONAIG. Iconic. Right, táis. Hinsú, cym yn hasú. Hello, cym yn how. Yeah, had dal gyma, had dal fat yn y siar na fa, ag tosioch y stream. Ag tosioch y stream chael mi 3 tourists an a stre yn ei hyd trainer ounce again. So, Jay Gallic here, not my finest hour. Ach a cushion a dog ma inisht. Mi ddíireach really I fiach ein the
Táis áirteacha go level far an iúnsaí attack eile. Schanne iad a décha ham. Okay. Well, is trúiglam sin. Ach cúmi sin jóir. Okay, fair le mór an etiquette seo. Rich boy Winston. So actually sin óvs am again ha sin is siirich Pokeballs. Ha mi se clachgu at cús gan glachgu cús agus channeal mór an acine acal. Sin unrút a ha car darmh mi in a randomiser se go bí Pokémon an nachgu a ha go maith cuaachgáil ach leis go bhfuil go maith cuaachgáil ha sin cúteach go céalachuig go bhfuil go maith darmh an glachgu. Ach mi ddíireach ar sons go bí attack ar choracin ag táis nach alalala. Channeal sin cá amach. Chhlach go full restore. Patalm sin níte. Alright, come on, Táis. Oh, na clach sin lo dad sin rochuach. Right, okay. Curí sin taravan stay isteach. Hí sin man níos an a chúis. Okay, sin fatan this luia. Scanial. Etiquette. Right, well. Oh, Hurshin TM, Technical Machine. Suiting gain and move shin a heckisk go Pokemon. Chachrich mi gan J-check Táis bullet seat I onsach gata struiglam da ach J-hackin so sanna here. Jerkak. Right, well, Pokemon Sporsal, do you like a shot? Tyrogue, is talum Tyrogue? Ha Rithikin Kolachri Taravan, ach. Good, you could pick a mat Tyrogue Lachgug. Be Tyrogue a fast of the Hitmonchan, Hitmonlee, Nyo, Hitmontop. So Hashin Sporsal. Hishin, good, you can Scanyao. Shin a Sharsha health the how your sons could be a Pokemon and how Glackig. A bow. Okay. Scanyao. Pokemon eile. Tyrogue becomes stressed if they do not get to train every day. When raising this Pokemon, the trainer must establish a regular training schedule. Well, Shinakata. Nisht. J. Hurashin Air Tyrogue. Rithikin Kahiachiri Sapach. Agus. Yeah, Chachrich me mar Kuchulin. Yeah, like Rithikin Marshan. Jamie Ain. Ha is nach Pokemon Mara a hound. Ach. Kuan mar Kubik
I suppose cúlan ach a mi smuint sin cúchúlainn agus an san táin nuair a ha could you get a canting this gra cú bec a haun cúan a haun. So is a good sé immerich ar a táin a haun like eile a dhéirich tú fó Pokémon. Hí sin a bhfuil cáil eile car spársals da anyhow. Meganium. I dtíist Pokémon go macúachgal ach ha mis mewn sin a bhís fata rochúachgal son a bhí ar a ghlachcaigh le Pokéball. So fíocha mi an Pokéball stácha ach chuir bí go big mór an féim an a bhí clachaigh barach na sin. Has seo dulca má colas na chéil cumas ag Meganium barach na tacaí anú neo reflect agus hanéal cumas ag in lic eile anú has sin ar na lics ag in ulu a ghlachcaigh so fíoch is sin seo. Scanneal hain. Well, ní sin jiffer. Pokémon ar le cuachgal a hanna Meganium. Pokémon a neor a haun. Ché chuda sin ar Meganium. Rydicin na cocheáte di flúrichin. Nu fíocha nu smuid sin flúr blá. Right, okay. Stretch a hasha, right? Ach. Siad dá le. Síne bhean. Gur literal blán an cálinn. Síne bhean. Réad na nían dílas ach. Okay, so sin a sían ar acin inist. Right, hit me a dash gan vala. Ní mi healing. Ní mi slánachach. Slán hí mi na Pokémon acin. Agus go stat mé anna hen nuair a ha sin díreach tuibh mui chiad gym acin chiad caran boss acin anna dói ach leis go bhfuil Meganium acin in ist. Game changer han. Cúteach ruiteach etar streams gon jamí becan grinding agus mar sin go bína Pokémon acin ag jo ire ach nach bí acab se di éisteach agus coiad mi hen díreach sabit a dhíist agus a dhíist agus a dhíist. So seo sin seo a chiad gym acin Rustboro City Pokémon Gym leader Roxanne, the rock-loving honor student. So ha glich agus bí clachig Pokémon ha cocheáte di clach nist ha fiad ma hain an ai clach an ai Cluiche. Is mar sin ha scanneal gundur sin síne bhean. So stati mi anna hin a chartan. Taink chomóders an a bhí nam chuteach gur san
episode eile de Cluicheamaid. Líc fis san na comments ma heisi bhar san barach de Ruta Eichgin, has for some barach de Banishers, Ghost of New Eden Eichgin, Girach like Fist, sin suas ar YouTube, agus héad seo suas ar YouTube gujach. Ach, san na draste, Girach cuma var of a Cluiche. Eiche va.